Akwapa no kwa fese unse na nakwesi am Ghana ha. Emra me sanifa. Oni Ghana ha watu kwan. Afa plan kwa. Enko me sabenkum 10. Kobe in fear me ni. 2 solid years. Yeah. And or hinibi. Konti hinibi. Your friend was saying. Nana kwesi amwa. And as I was what be happen. Aye. Just say me yini. And any pano and ya boa for woman so. Be 2 years na nana kwesi amwa wo fine. I have fun to so na minim so di ade but minim say why not here. Okay. Yeah. Nana kwesi amwa me ka say o kan din no. Obi ka say odi akonwa ukuro fufuro bi so. Me ka bibi sa wo ma adwene ba yenti o. Be 2 years na ko be 2 years ni na. Ebra na omo be ko UK akweside no. Na oye say e wo manhia fie. Bachan. Santema wure ko akodi ade wo UK no. Bachan. Okay. No say fan crop for ashim. Enti no. Lady bi amene no wo for krom na nam ne so ma me hu papa no. Na oka ho asem. Enti oka ho asem no na o introduce papa na share me na me ni ko share. No charge me so obeji me 85,000 cedis. Na why visa na mame. Na me je penny. Na ye kan ko see say min 2 half. Eye ready na me the half no asoso aman. Until on the 3rd of June 2024, me man 40,000 cedis. Free honomi me nintwa ne so biom. Me friend na ode me ene ochna. Afi me friend na on fabium. Enti enam so ma me koye case. Ama police phone so friend. Omo friend no wambada. But oya o say nemeba ochna no send sika 13,000. At the buy. Free ho police phone so friend na on fabium. What didn't go post for her? Aye. On fabium. Enti enu nti am say me dey be dan mo ahwe say. Ebi amube ma. Odi me sika be ma. Na ye bem na je so wo gidie se betumi aju sika na ma. Yeah. Okay. What's your friend saying? Nana kwesi amwa. Nana kwesi amwa. Dia konwa wo fan. Ahafon totoro su konti hene. Ahafon totoro su konti hene. Dwuma die we so medical ka meta ka mani gusu America. Se wutie owo di anu watie enkwande. Anu ti producers di dwuma die ho omohwe na omogi ababa wa yayi no momra. No mbechire ma mehwe kakra bi. Enu ti na duru ba bi a ya no omso ofosu abo agye ho ahwan no. Sa na na bi a oton petrol. Ewo mamponten ano ho no. Aya fe no nana se tutu. Na sesi asem na kwa koduru manhia fie. Ye ho adwuma se ye wura bete sa asem no. Sa na asa tu no se adwo okro mokra mo se ye frɛ ho se ono. Ensase nye odia. Ena wasi fa na woton a na enhranka na saa man hene me hu o hene o ka no kura wa santimam ada na saa man hene nyame nhira saa papa no pa no ma ne nyinkire pa efuse na no me ka no kura wa manhia ho atia me bebre ka no kura wa manhia ho asam asi adi koye wura ho no mo wada no mo disika papa ye ono so hwa santimam so no na ono so ka no kura pa hwa aningwase a wo kokko kande aba manhia fie na akodi ade wo London a wono osusu se wono akona hogunum dimboni bi anta ho na wo gigi amanfo sika se won ye kodi ade nti no wo de wo ka ho ababa wo ye wote hoi de be puro no okopli e wo London ho wo sado ana wo sakita na from ana sa de be na wo soa a watumi agye ne sika se otumfu okwa akodi adenti masa ya ka tire nananom bi se ya yentra ho ma manfo mfa na asa tu asantema wura ni din anya fomo dabi hwensem nsemfo ne kwasesem a wadie ade ohempon din agege amanfo sika si ekodi ade ama santie ni mo banyam e wo London
oso gigi amanfo sika osi afra no sei Nana kwesi amo nana kwasi amu a konti hine kachan wa hin totoro so kachan se konti hine dia ne hine wo ho ne hine na anya amane saa na nkoso saa koso frekuo no kosi konti hine bia wono tonton wo no fo nsa asedie koko se chi mema wakọ aba katache bibia boko maami di asamba ye wo hene no ye nana ho akwasi no mo afre no o ya frɛ no ho na me koka bi achia mi bi no ne me yanya problem o manhia no ekosi sei ofoso ye number no se ebia na bebe na afre se omunya tv no hihia radio na wo pese wo tie asempɛ nipa ye number no ne ma honya bebre ni so ma honya number da bi eguso ma boba ya boba na ne wa charge atobo mani abre manhia ho kan me ho aka me asante ni mpom ofoso tie mi on se hihia sansanfu bia nananum di ne yanhwɛ ma ne nka otumfo yete ho amu na ho amu gigi sika die amanfo bi TikTok so didi otumfo atem ka wani ya kire se uyo hempon na wakoko na waje asanteman na ukura ni mabanyam eno tie ka asante amamre ne aka kumawu ni aka joso na afia hu se ye asante wotumi na amanfo bi na do mo kra etwa asoma ye ode ne kra akotwa so amamoto tie amanfo so asidi na ababa wo se madika aka we wakosa keta na wakosa do na fontonfro wakogini sika se ye ko na yekodi adewo landi tu akwa gidi sika yenti o ofoso wani se sia bre ani me gidi pa se samfu bi na nananom die na kwan an no na ofoso ye ne wahene kasa ye no edi kan wahene no on kana kore uni se Thursday na TV no ho na ye kan na asem na ade chen ya no be respond ye se obesre ye man na otwemi nu sika no be ba beto ba bi eda odi aba wadi aba de be isi an number kro wi sukura no fra enko ofoso ofra ejina so saa na akate ma me wo ne picture wo ni picture wo photo so sesi ama me ai ni picture wo na monya ma MC afọ monye picture ne to so eti de wo mu se ofoso mo twa mfa to so de wo mu nyina ne se ohene no ye ne me da se ne prophet wa ha because me hu se ohene nya de se sika no onya na so ye hwe so betua na wotua mo fa ne picture mo nya mo fa ne picture ne to so se number no call mo fa ne picture ne to so we can identify him by his picture eduru ba bi na se number no call de se ne picture ne to TV ye friend ko because da o ka tell me ne kasa me ne kasa bie mo o ka tell me se wo brekum no agye be se bia mo obi ne nipa ko no ye payment bi e de ama no de ma na o de sika be bre wrai ovoso ya bona ye fra onya de se ono no offer isi akwado offer number di tina so saa because me hunu se ohen no obi a otu se saa de no de di amanfo ndira me ka che ne se wan hwe no a ma me ka ho asem a ne anya de ne kare ni picture no to TV so a wan hwe amanfo be da ne ka no o se ne kure eti wo hwe anye mawusi nkwane wo de sei ni sika ono nyo no nkwane ni sika waje ni di ni mawusi mawusi also the Elizabeth oh sa na me wo de ka chere me okay me se fi ade na me ka ayo Elizabeth dey say ade ha ka bo Bible mu di eti di okan na say o se asem no ne sika no kwa gide brekum to abe ye payment dey ma na free o ne me kata ya o se okọ brekum aba no oba o disika ma me no fosu o free o me pra pa na eno ano me tan ne kasa bi ma ye twa bi mu ye de no o se ya de na to hospital e wo ayi hanom bom so e ma me frɛ ma wusi kura gina so e mo ka kem say ba bi o da no o na yi nti wo sere me ntwan ma ye nyi no ofoso wo ne kasa ya ne besi dam no kasa wo frɛ no a nti me mahu se eye boa pai wa na jo sa abra mo nyi ne picture na mra ontimi yema prophet nhwe na sa papa no ne timpo eye papa obedua ana se wontua me na mo nyi ne picture ne ready ne pa to TV so asa ya no so de ye be court wo hini mu a ututuntum aguso me ya na medwe na nam bi hu a mentiase kra wa santema mu a pani a wo ne nam asantema wura hwe no kra adware papa yi ewiase man nyina so ya asundue wura asundue hene enso nanano bi omudi akonwa wo manhia ho wo mo mpa no kra sam no maka eno mo sa asantema sa dabi emra so se yentiase ye de ti mama wusi wo se papa yi wo hene ya friend say pacho de nana kwesi amo a continue won totoro so pacho noke Bible no kwafo ha kada tie me mu akwa ba na de ma charge too much
I mean peso bia de na asem be ko be mansia kora wanya kro no bi na oboje German fo sika wo se otumfo e ko London ti no ye di nipa afra wana ka tro so ko di nipa afra wana ka kire wo na mo ne nam sa na mo gu papa ni din ufi se na maka tro se obi e betu na konwa so bia mebo pada na me dey program cause ye tu wo mu a no kro mo nkenti na otumfo atu wo mu e ye tietietia prophet me mo akwa baby meje osu panyine bibia boko oh nyame adom prophet akwa no nwi matade no next week abeba wo ahwe abeba next na me fan hye na me fanya ayesem mate papa no your friend is saying and also the same akwa pa no kwa for ma me ma usi na tuo no ase na kwa do so be fru plane okwa abrochi mem Ghana fono no abre plane sika yusu ya je ya ankosi aga oso na your friend is saying Nana Kwesiamo e pesi hu se ampa 40,000 no eye obetua ama ma wusi se wusi odi ba kono Elizabeth obetua ama ma wusi embra mi se ni fa ontua enko benku 10 onye na adwene obefe ontua why you preach and ready fan it so obetua ondia what say en totro so Machai as I said totro so na amano country okay was it there huh why na tukwa tukwa obi be hu the picture we ka just what they ka kulia prophet yes so tukwa ye hwe so tukwa ya mpa e ho ne be hu se country na wodi enzo ka no kora na won ka no kora I'm friend is saying Nana Kwesiamo akwa pa no kwa fe se se na Kwesiamo o Ghana ha embra mi se ni fa oni Ghana ha wa tukwan afa plane kwa enko mi sabenkum 10 won ka no kora ai na anyu so obitu ya so won ka se wa tukwa abra wo Ghana ado bi ka dia akwantu ka okay prophet ni pe bu ni papa so we dia mo hwa se ne mo be ya mo betumi afre no ahemfo mpanyifo ni bi enim and mention asem plan ye ni kete be ko